1964 yılının 18 yanvarında Etne rayonunun Toşişme degen avulunda Gabgadi kolxozchilar semyasında doğan avul malayı. Artist bulu tilagi qo'yan ko'chgandir. Men onu tugalgina aytadi olmayman hozir. Ama lakin men o'zimni bilgandan beri artist bulu turida xiyollandim. Hem 8 klassni bitirgandan so'ng 15 yaşımda Qozon teatr училищесine o'qirga keldim. Tanılgan rejissyor, zo'r shahis Marcel Hakimich Salim Janov kursunda o'qidim. Şulay meni artist bulu sirlerine öğrettiler. Indi o zamanda tanılgan artistlar Nayla Garayeva, İldar Hayrullinlar. Teatr училищесini bitirgenden so'ng men Karim Tinchurin ismidagi drama ham komediya teatrina ishga belgilandim. Armiyada xizmat etib qaytdim. Yangidan Tinchurin teatrina qaytdim. Tinchurin teatrında qaydir 5 yıl ishlav davrında turli roller, hali o zamanda men o'zimda yap-yosh malay deb aytirga kerak. Hatta turli o'z yoshimdagi yigitlarni, yosh malaylarni o'ynab berdim. Hem menga bek zo'r rol Batulla'nın Sirat Kupri piyesi boyunca spektakl qo'yildi. Bu Tuqay'nın ömrünün so'nggi kunlarına bağışlangan spektakl edi. Hem bu spektaklda menga Tuqay rolini o'ynarga to'g'ri keldi. Hem menga suyundim ama bu spektakl o vaqtda albatta mening endi tajribamda yetib bitmagandir. Hozirgi ko'zlikdan qaraganda endi, ammo lekin u spektakl ig'tiborga loyiq bo'ldi u zamonda. Ondan so'ng men bu teatrga meni Sholg'a teatrning bosh rejissyori Fayl Ibragimov chaqirdi. Men endi eshitib bilaydim, hatto men kutib yuraydim qachon Sholg'a teatr ochilur ekan deb. Men bek qiziqaydim Sholg'a ko'chirga. Onda mening abilarim, tuğanlarım ko'p. Hem Sholg'da teatr ochiladi degan xabarni eshitib, men bek suyunib qabul etdim. Hem bek tilab men Sholg'a keldim. Hem hozir endi mana g'ururlanib, maqtanib ayta olaman, men Sholg'a teatridan negiz soluvchi artistlarning birisi. Şunlap da ben. Bunga kadar mümkün miydi? Durmuşluğun mağnasını anlaydım. Ya, anlamaydı. Birini de anlamaydı. Ya, benim buyda ömrüm neydi ömrüm? Ben ne işledim? Yaşadım, hizmet ettim, departament kayırdım, baş aşadım, yıkladım. Siz merak de, dünyadaki en katı bir kişi. Hazırgına ben, barlık ilenmeyen kişilerinin nindi yakmak kendikleri ibrahim. Evet, öyle karasan, köp mü? Kişiler şu sıkırlıkta yaşayabilirler. Eğer de ben birer şeyde patşa olsam, barlık kişilerge de ilenirge degen, emir çıkarırdım. Şınlap tabi, ben cemilden ilengen bulasın. İletine, şunu rahatlık yaşamasın. Hadi rahatlıkla fakat ketlerden aşağı toplar. Onu söz bilen anlatamazsın. Onu anlatı işin. Söz bulmayın. Anlatı işin. Söz bulmayın. Söz bulmayın. Şulay da, bu turda yakışla bile parasam, eller işin korkuluş bulup gider. Şükür olmasın. Özünü mengeye beylep koyasın da, sonundan indi şıknırga tilesen de barısı da bitken. Barısı da işlengen bula. Hazır indi şıknırga da mümkün. Onda barısı da hazırlanıp bitken. Gariyatı da, başkası da, barısı da hazır. İşte şıknırga mümkün tugunu karısı. Kiri şıknırga
Mümkün tügül meken deysen. Şalı teatrında bik maturguna başlanıp gitti. Biz şoktaygına roller oynaldı indi. Buldu bik zor roller, buldu bik melekay roller. Mine kurt spektakli, mine bu Fenavil Galiyev'nin piyesi boyunca işlendi bu spektakl. Bu uzun ömürlü spektakl buldu. Uzun ömürlü buluğunda indi. Benim de oңышым bardır. Demek, oşar işlemegen biz. Bu spektaklin nişektir ol bik yakın buldu, bik көңілге. Avul temisi spektaklda biz bit barımızda avul malayları. Bik yarattım bu spektaklini hem tamaşaçıda bik yaratıp kabul ettim. Sözü abi. Kulağıma gana işitildi misin? Oy yavrum! Kim olan da? Kim var? Hey, bala şaka. Haydar! Remide? Eti bilen eminim söyleşkenlerin koşup tınlap durdum men. Nerse dile? Eti, Haydar'ın konu особый, onuklar spit elektrir dep koygrası bulması dey. Niyeң nerse dey? Haydar bizning kuyov bulgaç, bizning berengini de kurtaşamaz dey. Nerse? Sın olay bulgaç. Eyde, шығынды мен kuyovga. Etiler oyak tirep karşı vakitte iyi olup kirmekşi idim. Sojiye bigine tutatıp kaldı. Hazır olar rizalık vergeç, yola başladım. Olay bulgaç. Mena, senin yanına varırgadır, hele bile. Haydi, He? sen mine olasın mısın? Koya. Mine kuyovga olasın mı diyeyim? Ey dili var. Onunla işine duram. Olam indi olam. Sen mene varasın mısın? Sen olam indi olam degeç minde. Varam indi varam. Ne bile? Bizning enise bilen Damir kibik uzaklap bergen vakitimiz yok. 1-2 yıldan min de kork kız bulan. Sen de 40 tulan. Ey. Yarı yeli sende antitila tapkanlar. Yoksa eti bilen eni bir de uzgerirler kibik tuguluydu. Nişe? Dik eninin bir şartı var. Mindi şartını ayttı mı? Yok indi eti bilen söyleşeler. Nişe? Berengisi nişetkenin bizge eklese kızına kilip sırap kayırmasın. Eyten bilgili. Digana bir kimde şanmı bit. Seni şan yemi. Remile, 500 berengim var benim. 500 tugul, 499 iken bir tübelle koya yokka çıktı. Her gün irten, tan salkınımda zır şilekke berengi sobakların silkip çıkan ben. Işık bilen birge kurtları da şilekke düşe. Berengi silkitip durganını yarata ol. Yokşu da öse, benim bir tüp berengim, 10 berengi bile. Mine kışkaş olsaydı, ortıp da kolalı. Mine, iseplep kala. Bir tüp 10 berenge bile, 500 tüp, 5000 berenge. 5000 berengini 365 kimge ol, 13 berenge kile de şağa. Bu yıl kış uzingine bulmasa? İkimizge de cidden. Yana 6, yana 7 berenge, iyi mi Haydar? Öyle. Bizden halak beyt, şıl berengeye yapışkan. Jeyviyi gozaplanıp üstüne de, kız günü Orzan beyege kora halıklarga satıp jigede. Etikler usta, kıymat beyege pazarda sata. Elek, Tatarlardan sevdegar bulgan dep söyleyler. Yok, satını yaratmı Tatar. Orzan'a birse bile, uzun sevdeli gitmey. Koralı Haydar. Yahu? Hazır men iyige koytup, Haydar mena предложение yapal dep edeyim misin indi? Hey! Hey Tramile! Hey! Anlarım sana, Sojiye beni sileşirge jiberemin. Dik, yani bu Koloradını jiyan degenge gine ışanmaz.
Sen şanasın Ramile? Мен ышанам. Мен сеңа ышанам. Халық отыртқанда бәрәңгісіне прививка ясы деп сөйлей. Аптырағаш айттым енді. Дұрысын айтқанға ышанмайлар ма? Дұрысына әне ышанмаса, мен шулай деймін. Бәрәңгі отыртырға ертәлі. Аңашы біздің іш біткен болыр, әйімі Хайдар. Öyle. Ondan soң tağın мен бек яраттым психологик характердағы роль саташуда Туфан абының. Мен ғылмен Туфан абының қайсығына пьесын алсаң да мен рахатландырып Туфан абының тілесе қайсы пьесында ойнар едім, һәм мен бек яратам аның ижатын. Руководствуясь статьей 151 ГК РФ, суд прошу взыскать с моих родителей Гарифуллина Марата Закировича и Гарифуллиной Галиевану Халиловны в мою пользу возмещение морального вреда. Истица Гарифуллина. Қызық? Бек қызық бұл. Взыскать с моих родителей. Стелде қалдырып кеткен ме? Неге жыртып ташламаған? Сен Черновик екенін көрмейсің міне. Жоқ, неге жыртып ташламаған Черновик? Тұтынды, неге сен мен оқысын деп. Оқыдық шуннан. Нәрсе шуннан? Шуннан біз нешлерге тиішіңді? Сен хуштан yazып еғылырға, мен валидол қабып ұрынға ятырға тиішім. Сен нәрсе сөйлегеніңді біліп сөйлейсің мысың? Мен нәрсе сөйлегенімні әр вақыт бик яқшы білем Галиеваны Сулумирге. Әгер де мен нешлегенімні білмесем, сен әлі қойшан. Hayır! Жиберген бұлыр еді менде! Ama siz, oğlu kızlı, neşlegeninizi bilip bitirmişsiniz, hem bilirge adetlemişsiniz. Akıl satmayındı, o kadın bitni yazganın. Hey, okudım. İlkelikte üsken egoist bir kızdın, şirattağı ekemeti. Bulur ekemet sut bulsa. Bir nidide sut bulmayacak. Kızdan seni korkutağına, senin ona karata bulgan şükürsüz muhabbetinin, şınlığın, ihlaslılığın sınıyı. Şuna göre ulanı üstelisinde kaldırıp gitken de, özü birer dostunda şey, yaki vino şubu tıratırgandır. Dostları yuğanın, Koyan. o da içmiyor. Koyan bilesin. Bilem şun, sen gire bir nerse bilmeysin. Tarihine girip şungansın. Men yıl ilik derse bulganın tekşiresin, kızın bir nerse bulganın bilmeysin. Okutucu size söylemişsin Galiyevanu Sulumirge. Sen Galiyevanu, Tatar'ın bir eğitimin bilesin mi? Ne diyor? Anasına karab kızını al, atasına karab ulun sayladı. Men bit aşlap, soğuğuna sevip durdum. Olması, özündeki bit. Мультфильмде айтылганша, хотите ли, не хотите ли, мы ваши дети, товарищи родители. Өзі қайдасың әлі? Dostlarında kofe içedir. Mine şayarada başladın. Dünyaya şulay külübürek, Qaraqaliyevаны Sulumirkem, külübürek. Бик көп режиссерлар белән миңа спектакль куярга туры килде. Бүгенге көндә инде Татарстанда билгеле булган режиссерларның инде мин һәр кайсы белән бераз нәрсә булса да эшләдем кебек. Марсел Хакимовичта мин укыдым. Аның белән дә без Тинчурин театрында эшләгәндә спектакль эшләдек, әни килден эшләдек, Ташкыннарны эшләдек. Ondan sonra min Prazat abi белән дә эшләгәнем бар, Дамир Сиражиев белән дә эшләгәнем бар. Инде килеп, әлбәттә, минем иң күп эшләгән спектакльләрем Фаил Ибрагимов белән. Фаил Ибрагимовка мин бик рәхмәтлемен. Ул бик теләп мине үзенең спектакльләренә ала. Минем беркайчан да роль сорап җөргәнем юк. Гомумән сорану минем хукума, табигатыма туры килә торган әйбер дә түгел ул. Ләкин минем беркайчан да рольсез торганым юк. Менә инде хәзер шушы урында рольдә, шушы урында менә үзем сорау бирәсем килә, нинди режиссер белән менә Рафил нинди режиссер белән эшлисе килә микән? Һәм мин бу сорауга булай җавап бирәм. Мин
Өзімнің курсташым Қазан театр училищесында бірге оқыдық. Біздің курсының ғұрурлығы Фарид білән, Бекшентаев білән мен спектакль шығарып едім. Кім білә, бәлки, әлі біз шының хәтлі ұлды кішілер түгіл, бәлки бізге шындай шырақ тұры келер. Мен мына Фарид білән, Бекшентаев білән бір спектакль шығарып едім. Аннан соң шулай өзімнің ұстазым, училищеда оқытқан ұстазым Илдар Хайруллин білән bir spektakl шығарасым келе. İsen misiniz? He? İsen misin? İsen misin? İsen misiniz? Bek uzak küttünüz mü? Yok. Oturağız. Oturağız. Benim ismim Liliye. Bek matur isim iken. Min Selim'indi. Sizning de isim Yüreki Bek yatır. Sözlerinde tavuk bulmayı bir tanım şundu vakitte. Tabılır Ali. Ha? Tabılır deysiz mi? Tura barat tabılır. Tabılar kursun indi. Siz kim bulup işiysiz? İnженер. Oo, nerse bu işe? Техника безопасности. Men özüm prostoy xатын. Әмма да ләкин йөрәк җылысын теләсә кемгә әрәм-шәрәм иткән түгел. Ең мөһиме, шул инде аның хәзерге заманда. Көн бигрәк ямлы бүген. Әйе, күңел күтәренке шакта, теләсәң инде кемдә ямлык күренә ул. Ә сезнең күңелегез ничек? Менә сезнең белән сөйләшкәч, рәхәт булып китте. Сезнең яшәү урыныгыз кайда? Әлегә тулай торакта. Өйләнмәгәч, фатир бирмәделәр. Теге вакытта. Башта өйлән, аннан соң биребез диделәр. Теге вакытта. Менә хәзер инде. Әгәр дә тулай торакларны приватизировать итәргә рөхсәт итсәләр, мин үземнең койка местымны хусусилаштырырга риза. Ә минем квартира бар. Бәлки миңа да күчеп куярсыз әле. Шулай инде. Ике җирдә яшәп булмый, сак белән сык шикелле. Ничә бүлмәлесең синең? 2. Анысы әйбәт икән. Бала чагаларда булса, Булыр дисезме ни? булыр. Ник булмас? Не? Сез ни әйтергә теләгән идегез? Мин сезгә шадыммысың? Сез шамаслык түгел. Жылы сүзегез өчен рәхмәт ит. Ә мин сезгә ничек? Ничек дип әйтим? Дөресен генә әйткәндә, куеп куйган фәрештә инде. Ортырасыз ла! Юк. Күңелгә ошаган кеше үз җаныннан артыграк була диде. Дөрес икән. Миңа да дөрес әйтеп сөйләгән ошый. Сыгалай булгач, безнең характерлар туры килә икән бит, Лилия. Миңа да шулай тоела, Сәлим. Лилия!
Sevgiga sebep izli Muhabbet dirlep babına Güngel sağına sağına Köp günler seni küter Kileli kilyeliye Kileli kilyeliye Koydasın sen Liliye Kileli kilyeliye Kileli kilyeliye Koydasın sen Liliye O'z yonimda dedi. Liliyang. O'z yanımda Liliye Gitti Ketdik, Selim. Gitti Liliye Teatr 100 yıl yaşagan teatr. Elbette onun missiyasi bik zo'r ham ol bik kerak. Mana bu o'rinda men narsa aytasim kelar. Mana qo'yshandir, ali biz Qozonda o'qigan yillarda uramlarda tatarcha siylashuv endi bitgan. Sadikda u maktabda da endi uruschaga ko'chib bitganlar edi. Gil uruscha siylashuv edi. Mana shu zamonda mana biz Kamal teatrına spektakllarga yuraydik. Oq yovliqli abilar, opalar, nutbatay kelgan afzallar tatarcha motor etib siylashuvchini faqat teatrda uchratirgan bo'ladi. Shulay Sholida da. Shollida teatr hech cheksiz bo'lirga tegish. Bugungi formada tugel. Teatr u zo'r motor binada shaharning o'rtasında bütün artistlar içinde, tomoshachilar içinde zo'r o'ng'ayliqlari bo'lgan binada bo'lirga tegish. Teatr u spektakl o'ynaytirgan o'rinda bo'lirga tegish tugil. Teatr u tatar jamoatchiligining, tatar ziyolilarining uchrasha turgan, nidir ko'risha turgan bir motor o'rinlari bo'lirga tegish. Shaharga kelgan aytik, butun shaharlardan qo'noqlar keladi, zo'r kishilar keladi. Chet illardan kishilar keladi. Eng birinchi shaharga kelgan qo'noqlar tatar teatrina kelirga tegish. Tatarning nechik yashaganligi, u nechik bo'lgan, nechik bugun yashay, nechik kelajakda bo'lajagini tatarning kelgan chet il kishilari qo'noqlarni teatrda ko'rishga tegishlar. Teatrda ko'rgan kelgan tomoshachi bilan aralashishga tegishlar. Teatrga bir turli tomoshachi keladi. Bular chiroqlig'idan kelgan tomoshachilar. Bular bilib endi bu teatrni bilib, uning repertuarini bilib, bu artistlarni bilib kelgan tomoshachilar bular. Shunga teatr bitul umuman, hatto men teatrni bilmem masjidlar bilan chalg'ishtiraman. Masjid. Mana bu masjidlar bor, masjidlar tuziladi. Degi har bir masjidga kirgan kishini men ayta olmayman. Ular bütün jonlari, tanlari bilan ular dinga ishongan kishilar, dinni bilgan kishilar deb aytmayman. Amalakin kishi nechikdir masjidga tortiladi. Masjidga kiradi. U o'qiy bilmasa-da masjidga kirgach qoyadir soflanib chiqqan shekilli bular masjidga kirgan kishi. Men o'zimdan da bilaman. Ham shulay teatrga kelgan kishida mendidir u komediya qarab, kulami rahatlanib, yoki hamda drama, tragediya qarab birozgina u ko'z yashamdan chiqami, u nechik bo'lsa-da uning ko'ngli shistarinib, soflanib chiqadi. Teatrda mendidir soflanuv, shistarini o'shib kerak deb qarayman.